nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya ibuka gukora subscribe, wibuke kandi no gukanda bukazogera kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Aha ni Kurumuri Media, ikaze. Tugiye kugaruka ku mutwe wa M23 M23. Tugiye kureba inkomoko y'uyu mutwe urwanya leta ya Kongo. Ni umutwe uvuga ko ari abakongomani baharanira uburenganzira bwabo. Ese uyu mutwe waturutse he? Uyu mutwe ukuraho ubushobozi? Ese niki kizakurikiraho nyuma y'uko uyu mutwe ukomeje kurwana? Ni mu kanya tukaza turambura byinshi bivugwa kuri uyu mutwe. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo, ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza, usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa Search Engine Optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa Pay per Click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane, maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, aribyo byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3@afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze imyaka ikabaka 30 hari intambara, kandi intambara igenda irushaho gukomera umwaka ku wundi. By'umwihariko kuva mu mpera za 2021 kugeza ubu haravugwa cyane intambara ishyamiranyije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 M23. Ariko se iyi ntambara ivugisha benshi muri iki gihe ikomoka iyi M23 ni iki, kandi se yavuye he? Ushaka gusobanukirwa neza imvano y'iyi ntambara ica ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byamusaba gusubiza amaso inyuma nibura mu myaka 140 ishize, kuva tariki 15 z'ukwa 11 mu 1884 kugera ku ya 26 z'ukwa 2 mu 1885 i Berlin mu Budage. Hateraniye inama yari ihuje ibihugu 14 byari ibihangange muri icyo gihe, maze ibyo bihugu byemeranya kwigarurira Afurika, bishyiraho amahame n'imirongo byagombaga kugenda icyo byari byise ubukoroni. Muri iyo nama nta munyafurika n'umwe wari uyirimo, nubwo ibyari bigiye gukorwa byareberaga Afurika by'umwihariko. Nyuma yo kubyumvikanaho, ibyo bihugu byigabanyije Afurika bititaye ku baturage, imibereho n'imibanire byabo, aho bari batuye, uko bari batuye n'amasano bari bafitanye. Muri uko guca imipaka batitaye ku baturage n'uko babanaga, hari abaturage b'Abanyarwanda bakatiweho umurongo batandukanye n'abavandimwe babo, maze bahinduka abaturage b'ibindi bihugu birimo n'iyi Kongo turimo kuvuga. Aba Banyarwanda bari bahinduwe Abanyekongo niyo nama yo mu Budage twavugaga bakomeje kuba muri Kongo. Icyo gihugu kibonye ubwigenge kwa 30 z'ukwa 6 1960. B'Abanyarwanda bari barakatiweho umurongo nabo bafashwe nk'Abanyekongo mu buryo bwuzuye. Nyuma y'imyaka 20 gusa, mu mwaka wa 1982 Abanyekongo bo mu bwoko bw'Abahutu bashinze ihuriro bise ubwisungane bw'abahinzi bo muri Virunga, Magrivi mu magambo ahinnye. Iryo huriro ryari rifunguriye gusa mu bwoko bw'Abahutu.
nubwo kwikubitira iryo huriro ryari ry'abanyekongo hari bamwe mu basirikare bakuru bakomeye mu butegetsi bwa Perezida Habyarimana ndetse nabo ubwe bwite bakoranye n'abari bagize iryo huriro ndetse bagira n'uruhare mu kwimakaza ivangura rishingiye ku moko no kwibasira abatutsi muri icyo gice cya Kongo, mbese nk'uko mu Rwanda babikoraga. Mu mwaka w'1990 Mobutu Sese Seko Zabanga wayoboraga Kongo yari yarahinduriye izina akayita Zaire, yatangije icyo yise inzira nshya ya demokarasi. Icyo cyatumye hongera kuzamuka ivangura ry'amoko, maze abanyekongo bavuga ikinyarwanda baribasirwa ku buryo banangiwe kwitabira ya nama Mobutu yakoranyije mu cyo yitaga kuvugurura amahame ya demokarasi mu gihugu cye. Ni inama yiswe Conference Nationale Souveraine. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda ubwenegihugu bwabo bushidikanywaho. Uko imyaka yahitaga niko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomezaga kwibasirwa. Nko mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1993 abari batuye muri Kivu ya ruguru barimo abahutu n'abatutsi batewe n'abo mu yandi moko ya Kongo yitwaga Zaire muri icyo gihe. Ibitero bikaze byatangiye kugabwa kwa 20 kwezi kwa gatatu mu 1993 mu gace ka Walikale. Nyuma y'iminsi 2 gusa hanyuze uwari wungirije umuyobozi w'iyo ntara akavugira ijambo ryabaye imbarutso y'ubwo bwicanyi. Ibitero byahitanye abasaga 7,000, ni mu gihe abagera ku 3,000 bo bakijije amagara yabo barahunga. Kuva icyo gihe imibanire y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'andi moko yakomeje kuba mibi, ariko noneho biba bibi cyane mu kwezi kwa 7 mu 1994 ubwo abanyarwanda bahungaga igihiriri bakinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo mpunzi zari zivanze n'abasirikare bari bamaze gutsindwa urugamba, interahamwe n'abandi bari bamaze kwica abatutsi basaga miliyoni mu Rwanda. Izo mpunzi zahamagariye abahutu b'abanyekongo kwitandukanya n'abatutsi bari basanzwe babana, nuko abahutu bifatanya n'abamayimayi, abahunde, banyanga, maze bibasira abatutsi b'abanyekongo. Leta ya Mobutu yohereje muri ako gace ingabo zo kugarura ituze mu cyo bise Operation Mbata, ariko kubikora ahubwo zifatanya n'abaturage bayo moko atandukanye zibafasha kurushaho gutoteza abatutsi. Icyo gihe abatutsi bamwe barishwe, abandi ibihumbi n'ibihumbi barahunga. Imitungo yabo yigabijwe n'abo bari bamaze kubamenesha, bikavugwa ko inka zabo zisaga 300,000 zariwe. Icyo gihe Roberto Garto wari intumwa yihariye ya Komisiyo ya Loni y'uburenganzira bwa muntu yagize ati: Abanyarwanda barakorerwa ivangura hagendewe ku nkomoko y'abakurambere babo, barazizwa ko atari abazayirwa kavukire, nubwo ubwenegihugu bwabo bwemejwe mu 1961 n'1981. Kubera ibyo nta burenganzira ku bwenegihugu bafite, baramburwa ibintu byabo, barirukanwa mu ngo zabo, bakoherezwa mu bihugu byo hanze. Nyuma yo guhungira muri Kongo, ingabo zatsinzwe mu Rwanda zifatanyije n'interahamwe maze zishinga imitwe yari igamije gutera u Rwanda, ariyo yaje kuvamo FDLR mu myaka yakurikiyeho. Nubwo iyo mitwe yahinduraga amazina, ariko intego yari ikiri yayindi, kwari ugutera u Rwanda no gukomeza umugambi wa jenoside. Mu 1996 abanyekongo bibumbiye mu cyo bise l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, bayobowe na Laurent Désiré Kabila, maze bashoza intambara yaje guhirika ku butegetsi Mobutu Sese Seko. Abanyekongo benshi by'umwihariko abavuga ikinyarwanda bari barafashije Kabila muri iyo ntambara, bariruhukije, bibwira ko noneho baba bagiye guhabwa agaciro iwabo no kugira uburenganzira nk'ubw'abandi banyekongo. Icyo cyizere ariko cyaje kuyoyoka. Kabila ubwo yageraga ku butegetsi yarabahindutse, maze bituma havuka umutwe wa RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, urwanya ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Iyo ntambara itangiye, Kabila yagiye gukoranya ya mitwe y'abanyarwanda bahigiraga gutera u Rwanda, aho bari barahungiye muri Kongo no hanze yayo ngo bamufashe. Kabila abahuriza hamwe mu kigo
ahitwa Ikamina. Cyakora bamwe mu bari abayobozi nka General Gratian Kabirigi wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri Congo batawe muri yombi bajyanwa Arusha mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ngo baburanishwe ku byaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri ibyo bihe wa mutwe w'Abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi waje no gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba nyuma y'uko wishe abakerarugendo muri pariki ya Rwindi muri Uganda. Ni nabwo wahinduye izina FDLR, Front Democratique pour la Libération du Rwanda. Mu mwaka wa 2001 Laurent Désiré Kabila wakoranaga n'umutwe wa FDLR yaje kwicwa asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Hagati aho ariko uko ya ntambara y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari bumbiye muri RSD yakomezaga, haje no kuvuka undi mutwe nawo warwanyaga leta ya Kabila wo witwaga MRC, Mouvement de Libération du Congo, ukaba wari uwa JP Bemba. Mu gushakisha umuti w'iyo ntambara haje kuba imishyikirano i Sun City na Pretoria muri Afurika y'Epfo. Kimwe mu byo bemeranyijeho cyari ukurangiza intambara no kuvanga ingabo za RCD n'iza MRC zagombaga guhurizwa hamwe n'izari ingabo z'igihugu Force Armée Congolaise, maze bagakora ingabo zimwe z'igihugu zikitwa Force Armée de la République Démocratique du Congo FARDC, ari naho izina ry'ingabo za Congo uyu munsi rikomoka. Nyuma y'icyo cyemezo cyo guhuza ingabo, ariko bamwe mu basirikare b'umutwe wa RCD banze kujya mu ngabo za leta, bavuga ko icyari cyaratumye bafata intwaro bakarwanya leta ya Laurent Désiré Kabila kitari cyaraganiriweho muri Afurika y'Epfo. Ubwo aho kujya muri FARDC batangije undi mutwe bise Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP wayoborwaga na General Laurent Nkunda. CNDP yarwaniraga kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo no guhashya FDLR kugira ngo abanyekongo bari barameneshejwe iwabo batahuke. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2009 CNDP yasinyanye na leta ya Congo amasezerano yagombaga gutuma abarwanyi ba CNDP binjizwa mu ngabo za leta, maze intambara ikarangira ityo. Tariki ya 6 z'ukwa gatanu 2012 bamwe mu basirikari ba CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple bari barinjijwe mu gisirikare cya leta barivumbuye bashinja leta yabo guha akato abasirikare bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi no kutubahiriza amasezerano yasinywe tariki 26 z'ukwa gatatu 2009. Ubwo bakora umutwe usaba ko ayo masezerano ya 2009 yahabwa agaciro. Uwo mutwe bawise M23. Iyo tariki ikavuga ukwezi amasezerano yasinyiweho, ariko kwa gatatu 23 ikaba itariki amasezerano yasinyiweho mu mwaka wa 2009. Abarwanyi b'uwo mutwe mushya wa M23 bahereye mu burasirazuba maze birukana ingabo za leta bigarura igice kinini cy'intara ya Kivu ya ruguru. Mu kwezi kwa 11 mu 2013 uwo mutwe wafashe umujyi wa Goma, ariko nyuma y'iminsi mike mu kwezi kwa 12 uwo mutwe uva muri uwo mujyi binyuze ku gitutu cy'umuryango mpuzamahanga. Icyo gihe akanama k'umutekano ka Loni katoye umwanzuro 2098 wavugaga ko hashyirwaho umutwe udasanzwe wo kurwanya M23 na FDLR. Gusa uwo mutwe wari ufite inshingano zo kurwanya iyo mitwe yombi, waje kurwanya M23 naho FDLR urayihorera. Nuko na n'ubu FDLR ikibereye muri Congo ifatanyije n'ingabo za leta ya Congo. Nyuma yo gutsindwa n'uwo mutwe udasanzwe wari washyizweho na Loni, abarwanyi ba M23 bahungiye muri Uganda no mu Rwanda, aho u Rwanda rwakiriye rwabambuye intwaro ndetse ruza no kuzishyikiriza leta ya Congo nyuma yo kubajyana kure y'umupaka wa Congo nk'uko amategeko mpuzamahanga bisaba. Nyuma y'imyaka 10 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri 2022 babarwanyi ba M23 bari barahungiye muri Uganda barongeye batangiza urugamba binjirira i Bunagana ku mupaka wa Uganda na Congo.
bagenda bigarura ibice byinshi by'intara ya Kivu ya ruguru birimo na Goma umurwa mukuru w'iyo ntara, banakomereza ndetse muri Kivu y'Epfo na Bukavu icyicaro gikuru cy'iyo ntara. Ngiyo rero imvano y'umutwe wa M23 n'impamvu abawugize ari bo Banyekongo baharanira uburenganzira bwabo bakirwana kugeza ubu. Turagushimiye wo gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe.